Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Welcome back to the waiting room of soul. We have been soul fingers, we are waiting for you. Do you want to have fun tonight? Yeah! Do you want to party? Yeah! Do you want to chicken if you go Yeah! Whom you gonna call? Soul fingers. Torej, dober večer, dobrodošli. Najprej bom kar pustil, da se gosti sami predstavijo. Jaz sem Denis. I Haris. Soul Finger! And every woman I know is crazy about another Mavida. You wanna know why? But right to me sweet, she's gonna say why. Every woman I know is crazy about another Mavida. Every woman I know is crazy about another Mavida. Hey, here I am, selling me the nothing by the driver here. She's got another mobile. And people that I know screaming she's got another mobile. And here I am standing with the nothing but the rubber Joe Patriot, ovo je stvarno senzacionalno mjesto. Prošli put je bilo stvarno odlično, sjećam se i studenata, odlične su fešte, odlični su ovi partiji, pustovanje je bilo isto. Tako da ja mislim da će večeras biti great job. Sve rekao. Yeah, good. Ja sam Slovenske konjice, još se sjećam, prije smo imali u jednom klubu, znam da je u nekom hotelu ili tako nešto, je bio jedan klub u koji smo znali doći, ali evo, sad smo u Patriotu i ko zna, Slovenske konjice mogu nas često očekivati na svojim vratima. Vjerujte, mi dolazimo, Soul Fingers uvijek tu.
znaš kako mi kažemo, every day is New Year's Day, znači mi svaki dan živimo kao da je novogodišnji dan, a i velimo za pustovanje, kako reći, nama je cijela karijera tako obilježena. Mi smo svaki put ko maškirani. Tako da dođite u naš band, imat ćete karneval svaki dan. Pozdrav svim gledateljima Skale TV. No fingers like soul fingers.